ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما الذي ينفعنا في هذه الدنيا والآخرة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kataymanguran na mo agam Islam, muna sanglit iban puji pamahasot si Allah, amuin Tuhan tagpapanjarihan si langit, Tuhan tagpapanjarihan si lupa, Tuhan tagpapanjarihan sin kikita na to biyaon, iban sinway na to pakikita. Salawat iban sin salam hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabi, amuna in kahinapusan nabi, tiara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato niyo, kasupaya haunon kita niyo, daing ha katigid luman, harap madto pakasawahan. Haunon kita niyo, daing ha pagsumba, ang mga barhala, harap madto papagsumba, pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod na muakam Islam, muna, isyusyu in miyagad simpamando sin Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pa hadunya magparuntungan na siya hindi hadunya labiluwa na hadlaw akhirat. Biad turay sab in opposite niya isyusyu in simulang ha pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala labay hatarika sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pa hadunya majulja na siya in kabuhi niya labi luwa na rin tuhad law akhirat. Mga taymangod ko ang Islam, in patumtum sin kami, lamod na yung ginawabaran ko, amo na in pagsadya sin luto na to pa kamatay. Pagsadyahan na to in luto na to pa kamatay. Mga taymangod ko ang Islam, bang asubuhon sin kita niyo, imbaran na to, asubon na to kung imbaran na to. Uno in tiyatakaran na to diha dunya ini. Asubo imbaran mo biyaon. Asubo imbaran mo, asubon ko imbaran ko, uno in tiyatakaran na to dahin diha dunya ini. In jawab, kya hatihan na to. Kataan in jawab, pang uno in tiyatakaran na to diha dunya ini. Uno in tiyatakaran na to diha dunya ini. In jawab niya, amuna in kamatay. Nabiyabaitaan kita niyo katan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, matarang halaw sing Quran. Bita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya, kullu nafsin dhaikatul maut. Kullu nafsin dhaikatul maut. Biyabaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan, sin, aun kabuhi, makananam siya sin, kamatay. Ingkatan sinang kabuhi, makananam siya sing kamatay. So mga taymangod ko agam Islam, biyabay taan na kita niyo katan, lamud ing kita niyo, lamud ing ginawaran na to, ingkatan sin sabarang, kullu nafsin dhaikatul maut, ingkatan sin aun, nyawa, makananam siya sing kamatay. So bang kita to'y makananam na sing kamatay, amo in, pagsadyahan sing kita, mapatay raktuy kita ini, bukon amuin amuray di hadunya in golta, amun long tahadap, amuin kwantayat to, amuin gol, amuin target tayat to, paghulaan, amuin paghulaan takakal amunin adlaw akhirat. So bang kita diya dunya in hinangunta amuna imagsadya luto dahon tamad to paadlaw akhirat. Pagsadya luto dahon tamad to paadlaw akhirat. Pasal in adlaw akhirat amuna imagkalakihan na kita sin tutungbasan. So hindi hadunya amuna bang mga katulong ta trabaho. Maghinang kita rin di adunya, maghinang sin ibadat, magad sin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
pagubos haadlaw akhirat amo ning pag-receive takatan pagtayma tasin hinang taraindi hadunya manahut maaslag ang kanabitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sing Quran pamay ya'mal mithqala dharratin khairan yara isyusyuin himinang tin karayawan niya pamay ya'mal mithqala dharratin khairan yara himinang siya karayawan misan da kumanlong tabiyahang lupang lupyaon khairan yara ipakita da kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang niya karayawan adlaw akhirat biadto rin sa opposite niya isyusyu wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara isyusyu isabin himinang kangian isan da kuman biyahang lup kangian ipakita day sa biadto sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kangian hinang niya iwan nasimparo sa kanya iwan nasinsiksa lamod na rito so mga tay mangod ko kami Islam balikan na to na yung pangasubukain na pagka intiatakaran sing kita nyo ini katan ing kita nyo ini mapatay nabiyayaon pa magsadya na kita nyo sin luto na to padlaw akhirat magsadya na kita nyo sin luto na to padlaw akhirat sabab di na to kaingatan bang kuno kita nyo mapatay Betan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sing Quran wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wayroon nakaiingat hang sulag uno-uno isyusyo mano siya wa ma tadri nafsun madha taksibu gada way nakaiingat hang sulag ginhawa baran sing kita niyo ha wayro nakaingat ini bang kunoy maghapin kato konsum di way kita ini nakaingat bangunin maghapin ka to konsum. Pamatadri nafsun madha taksibu gada. Wayron nakaingat hang sulag uno-uno bang uno in maghapin ka to niyo konsum. Uno pa yung sugpat si informan sin Allah Ta'ala wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Wayron da nakaingat hang sulag uno-uno ding ka to manusia bi ay ardin tamut. How no siya lupa mapatay. How no siya ginlupaan mapatay. So, wayro nakaingat. Bang kuno kit kuni mag-apin ka to konsum, gana ka na yaon, way makaingat. Iban, wa ma tadri nafsun, madha taksibu kada, wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut, way nakaingat ka to, bangkitan nyo, how no, lugal, lupa mapatay. Nakita nyo, sa amuring kaingatan sing kita nyo katantan, ing kita nyo ini mapatay. Di na to adya kaingatan, bang kita nyo ano mapatay, sa ingkaingatan sing kita nyo ini mapatay. Mga tay mangut ko ka Islam, betan pa kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, love sing Quran, inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taku rabbakum, o kamu mga manusia, ittaku rabbakum, wakshaw yawman la yazzi walidun an waladihi. O kamu mga manusia, kamu, katuhan niyo. Wakshaw yawman la yazzi walidun an waladihi. Kabuka inyo in adlaw. In adlaw, uno yawn, adlaw akhirat. La yazzi walidun an waladihi. Amun di na makatawang in ama anak niya. Di na makatawang in ina anak niya. Di na makatawang isabin anak. Wala mauludun. Iban di na makatawang in anak pamaas. How no adlaw akhirat. Uno rin makatawang kayo mo, amal ibadat mo. Wala mauludun huwa jazin an walidi. An walidi syai'an. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Adlaw akhirat, di na makatawangin ama pa anak, atawa kanin ina pa anak, in anak pa ama, pamaas, di na makatawang. Siyo na rin. Siyo na ito, di na makatabang kato. Inata, di na makatabang kato, inanak, tari na makatabang kato, adlaw mahuli. Kanya na magtabang. Napakubos ito mga tayo mangod ko kami Islam.
Inna wa'dallahi haq. Bunal tuudin. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ayaw tuod kamu masasat. Malipagah sing kasaddapan dunya. Ayaw tuod kamu masasat. Malipagah sing kasaddapan dunya. Amun di na kamu makapag-ibadat. Di na kamu makahinang karayawan. Sa pabing kasaddapan dunya, pansamantala hadjay ni. Temporary ray ni. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Pansamantala adya, temporary ray ning kasaddapan dunya. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wayruun da kabuhi da hindi hadunya. Tiyo dah. Malaingkan mataul ghurur. Kasaddapan amun makatitipo. Pila na natipo manusia. Pila na natipo sin kasaddapan dunya. Sambil wayron na sila nakapag-ibadat. Wayron na sila nakahinang karayawan. Sambil diagpakan na sila sing kamatay. Wayron na sila nakahinang karayawan. Sambil diagpakan na sila sing kamatay. Naampay manusia, mga tay mangud na mga kami Islam. Manusia, doon siya makasayo, bang siya amuin yadto na nagdarana napas. Doon nahaliog nin ingkwan niya. Innapas niya, doon pa siya makasayo. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sing Quran. Unin akisin sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sing Quran. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Intawa mo nagdarana napas mangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala chance. Mangayo siya. Fayaqula Rabbi, Tuhan ko inakisintaon namon nagdarana pas yan. Bang mo adya diungog tay mangud ko akam Islam. Bang mo adya diungog piarungog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intawa mo nagdarana napas mamung siya payaqula Rabbi. Tuhan ko. Kunin nakin niya. Laula akhartani. Bang mo adya ko dilan na chance. Ayaw mo na ako pataya. Dili na ako chance. Kitaan nyo imbis sarasin tawa mo nagdarana na pa siyaon. Mangayo siya chance. Mangayo na siya palugit. Ila ajaling qarib. Misan na kuman ya Allah maniyo waktu. May tayat to mangayo. Mangayo intaw nagdarana pa siya to. May ta siya mangayo. Mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan na kuman ang katiyo na kuman waktu. May ta siya mangayo. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, dili na ako kabuhi. Ayaw mo na ako pataya. Misan na kuman ang katiyo waktu. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Magsarak ka na ako. Kuminang na ako karayawan, wa akong minas salihin, iban magad na ako ang mga tao, nag-iibadat. Magad na ako ang tao nag-iibadat. Na diungog nyo na imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tayo mga udwa kami Islam, in tao nagdara na napas, mangayo chance, mangayo palugit. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na siya patayon, sabab huminang na siya sing karayawan. Na sambungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sugpat simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walay yuakhirallahu nafsan. Wayrun na dihilan chance sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hang sulagin hawa. Walay yuakhirallahu nafsan idha ja ajaluha. Bang dumatong na in ajal niya. Bang dumatong na in kamatay niya. Walay yuakhirallahu nafsan. Di na siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala chance. Natay mangut kwa kami Islam. Biyayaon, aon pakaw kabuhi, makusog pakaw, yan pakaw, kadtumari, dakan magtumari, kadtumari, makusog imbaran mo. Makusog imbaran mo, hinang nakaulutuanan mo paadlaw akhirat. Sabab di mo kay ngatan mangkuno kaw mapatay.
Inang nakaulutuanan mo. Ayaw na ko magduwa-ruwa. Bang takaw asubuhon. Atawa asubo imbaran mo. Inim pangasubo pabaran mo. Pangasubo pabaran mo, pabaran ko. Uno inhinangon mo, bang kau mapatay na konsom. Konsom na kau mapatay, uno inhinangon mo, dahil biyaon, sa mil pa konsom, uno inhinangon mo, bang kau mapatay na konsom. Insambong sing kamatauran. Laong niya magad magibadat na ako, huminang na ako karayawan. Ha? Uminang na ako karayawan, magibadat na ako. Sabab, mapatay na siya konso, magparayaw na ako, katan. Katan sing karayawan hinangon niya. Mayta, mapatay na siya konso. Naimpa nga suboy ni mga tay mangud ko kami Islam. Ha? Bangkaw tuy biag to, huminang na kaw karayawan, sabab si mapatay na kaw konso, tumtuma, tag na inabiyayaon. Sabab in kasabunalan niya inikaw yan mapatay. In kasabunalan niya inikaw yan mapatay. Uno pa yung parmans in Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahaduhumul maut. Hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbirji'un. Banglaw niya, dumatong na kanila ing kamatay. Hamuk din kanila dumatong na ing kamatay. Qala rabbirji'un. Amon mapatay na in manusya yaon. Unin na kasi mga taong yamatay. Amon taong nawapat na. Qala rabbirji'un. O Tuhan na mo, pabalik ka na kami pa dunya. Intaw yun na intaw amon halam sing kubol. Amon nawapat na, mangayo pa sila dua, makabalik sila maripadunya. Mayta sila mangayo dua, makabalik sila maripadunya. Uning kwan nila, uning ninangon nila, mangayo sila dua, Allah subhanahu wa ta'ala, makabalik sila maripadunya. Mayta, la'alli a'malu salihan fima tarak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Inakin niya, supaya ako murah-murahan makahinang pa ako karayawan. A'malu salihan. Na, mangayo siya mari magbalik pa dunya. Di na atawakan intao pa nagdarana na pas mangayo na kuan. Mapabaw na inumul niya misan na kumanang katiyo. Di lang na siya chance. Intao na isa ba mo nawawapat na yaon miya matay na mga pa chance magbalik pa dunya. May tabahayad to. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ha? Hasupaya na ako makahinang na ako sing karayawan. Makapag-ibadat na ako fima tarak. Doon ha mga kiatinggalan ko. Doon ha mga kiapasaran ko. Doon ha mga way ko na usal waktu kabuhi ko, way ko na usal nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yan to pagsusunan nila. Pagsusunan sintawa mo nawapat, pagsusunan sintawa mo nagdarana napas. Magbalik maripadunya. Mayta, huminang na kulong niya sin ibadat, fima tarak. Hakatan sing kya tinggalan ko. Fima tarak to. Uno pa yung kadugtong insupat niya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. In himumungan niya laong niya, yag himumungan na si mga nakauna rin kani. In himumungan imihan laong niya magbalik, na intaod na nawapat, nakauna na rin kato. Unin himumungan nila, ha? Pabalik ka na ako pa dunya. Pabalik ka na ako pa dunya. Ayaw mo na ako pataya. Huminang na ako sin ibadat. Huminang na ako sin karayawan. Huminang na ako sin karayawan. Sumakawa, wayron na chance. Wayron na chance. Amuin. Dihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala sila. Chance magbalik maripadunya, wayron na.
Angkan tay mangud kwa kami Islam. Patauran na inhinang karayawan. Baba kau yariha dunya. Baba kau yariha dunya. Wala takunu kalladina nasullah. Ayaw kau sumingot. Ayaw kau lumamod. Ayaw kau mabiyak si mga sila nasullah. Kaya lupahan nila yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lupahan nila yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way nahiminang karayawan. Na at uno pa, ilamu, tumtuman nyo, annamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zinatun. Tumtuman nyo, annamal hayatud dunya, punal to ding kabuhi dia dunya laibun. Unin laibun, langog-langog hadya. Langog-langog hadya. Laro-laro lamang. Walahwu iban wayron dayni dayni wayron na faida. May ta, di mo na ini mapigilan. Di mo na ini kapaagangan. Ingkawoy mo riya dunya, di mo na kapaagangan. May ta mga tay mangud ko ka may Islam, di mo na kapaagangan ingkawoy mo riya dunya. May ta. Ha? Kita niyo na mga tay manguda ka may Islam. Tagnayad to, bata-bata pa kaw. Yaw, limago na kaw. Segundo, minuto. Seconds. In ummul mo. Kaya raragdakan in ummul mo. Ading may nat pa marumyan. Kaya ragdakan in ummul mo. Ding may nat pa marumyan, kaya ragdakan in ummul mo. Di mo na ito ikabalik. Di mo na ikabalik in ummul mo. Mga tay mangut ko akam Islam. Di lang takamo kisah maniutiyo. Di lang takamo kisah maniutiyo. In kisah ini makalawag kamo atawakan makakawa kamo pangadjian dakula. Aw nang buok puso miadto siya pa hambok Sheikh. Inambok puso kaya miadto siya pa hambok Sheikh. Longya ya Sheikh. Uno ba inilongya in hatihan sin kuan ini. Ya nangasubo siya nangaro siya. Longya uno yadto. Longya miya manawa ko longya hapaslangan. Adiserto. Miya manawa ko longya paslangan. Pagpanaw ko longya, hawak to ako nagpapanaw. Bigla na jalongya gimuain malago halimaw. Ang pakulong yapas. Yapas ako. Pag-apas longya ka ako, dimakan siya. Miyo ka siya malago halimaw yaon. Dito man siya nagdarakan, yaapas na siya si malago halimaw yaon. Nahulog siya palungag yaon. Paghulog niya palungag, malaw min lungag yaon. Pagubos, roon siya nakadiretso, nakaulin siya roon na lubid. Ang lubid doon kaya ulinan niya. Paghulog niya palungag, way siya nakadiretso magtupabulian si lungag yaon, nakaulin siya halubid. Pag-ulin niya roon na lubid, paghangad niya pataas, yadtuin malago halimaw nagtatakad kanya hataas. Yadtuin lago sinalimaw nagtatakad kanya. Pagdumol niya maun pababa, yadtuin sabi malago has, bialago no has, nagtatakad kanya. Namiyuka na siya. Paghangad niya pataas, yadtuin malago halimaw nagtatakad kanya, amun imapas kanya. Pagdumol niya pababa, yadtuin sabi nagngangangain lago sinhas, kaya takaran siya baba. Na yaon siya hakitungan, nakaulin siya silubid. Nagduruhunin buka niya, sabab kita niya in lubid, yuulinan niya, yukut-kut sin ambaw puti, iwan ambaw itom. Na, wayron na chance. Pagkita niya,
inbuga niya pagkita niya, inlubid to iuulinan niya. Yukot-kot sin ambaw puti iban sin ambaw itong. Yukot-kot. Naisyukaw di mo ka. Yaon kawagi tungan nakaulin kawalubid, paghangad mo patas, yaon ko tiyatakaran si malago alimaw, pagdumol mo pababa, yaon ko tiyatakaran si malago has. Na pagus pagkita niya, yag to pakyukot-kot sin ambaw puti iban ambaw itom, in lubid yuulinan niya. Na nagduroon na yung buka niya. Nagduroon yung buka niya. Doon mayan, karunan na yung buka niya, pagkita niya, aun timo maripaon niya. Yan na naman niya, timo matupaon niya, sambil nakakaripasimod niya, kaya limuan siya, kaya sarapan siya. Honey. Kaya sarapan siya. Doon mayan, biyato ning kahalan niya, nakabati siya. Kakainop niya tuin niya to. Piyangaro niya mato pa Sheikh. Pagpangaro niya pa Sheikh, istoryan niya na, tingkahalan, ang pabiyataan siya sin Sheikh. Long niya, in ikaw long niya, nagpapanaw kaw hapaslangan, sin deserto, hapaslangan, amo na long niya, inya rin ako yaon hadun niya, in meaning niya. Pagos long niya, unin halimaw yad to, malago alimaw imapas ka ko long niya, uno yad to, imalago long niya, halimaw, imapas long niya, kay mo, amo na yad tulong niya in malakul maut. Amo na yad in malakul maut, yapas ka. Napagos, uno yan tulong yung luwang yad to, lungag yad tulong niya kaya ulukan ko. Amo na yad tulong yung kubul mo. Amo na yung kubul mo yad to, in lungag yad to. Nauloy sablong niya in hasda kula yad to, nagtataka dalawang sing lungag yad to. Amo na yad tulong yung mamin sana, kayo mo alam sing kubul. Alam sing kubul mo. Napagos, uno yung sablong niya yung luwid yad to, kaya ulinan ko. Uno yung sablong niya yung luwid, kaya ulinan ko yad to. Inlubid lang niya, kaya ulinan mo, amo na lang niya in umul mo. Kabuhi mo, umul mo yan to, kabuhi mo. Nauno lang niya sabin, ambaw puti. Amon kiyukut-kut niya yung lubid yan to. Ambaw puti iban ambaw ito. In ambaw puti lang niya, amo na in adlaw. Kiyukut-kutin umul mo sin adlaw, ha? Kain na kiyut-kut na isa inumul na to. Uno lang niya in ambaw itom, amo na lang niya in doom. Kiyukut-kut day sabin umul mo sindom. Na, kita niyo, wayron ligtas, la mahala, wayron ligtas na to ini. Hangkan, mga tayo mangod ko kami Islam. In, yato pangadjian da kula. So, way na to di natakaran. Asyabot di ha. Kitab. Jamput di amun kisah kay Daud alaihi salatu wassalam. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Uno yan to, makala, man anta. Simud kaniya. Pakadjaa fi asar. Annal malakal mauta dakhala ala Daud. Nasabot ha mga kitab amun malakul maut miyadto siya kay Daud alaihi salatu wassalam. Pagsud niya, madto kay Daud, yaso siya Daud. Nabiullah Daud. Laong niya hisiyo kaw yan. Bigla siya nakasuod. Madto pabahi, pasta na Daud, pabahi Nabiullah Daud. Pakala, inakin niya malakul maut. Ako na inilaw niya, himalakul maut. Iban ako na inilaw niya, man ana man la yuhabul muluk. Ako na inilaw niya, hindi mabuka ha mga kasultan-sultanan. Yung si malakul maut, ako na inilaw niya, hindi mabuka ha mga kasultan-sultanan. Wala tumna'u minhul kusur. Iban di ako inilaw niya, kapagangan misan biadin kuta. Misan biadin astana, misan biadin insecurity mo, di kapagangan ini, makasuda mo kay mo. Ako na inilang hindi pagkapagangan. Sa biadin ning kuta mo, sa biadin ning astana mo, misan biadin insecurity mo, makasuda ko lang niya maun. Wala yakbalu rishwa. Iban ako na inilang niya hindi magtayma alaw niya suhol.
Di ako long ni magtayma kuan. Di ako inilong niya magtayma suhulan mo. Amon tangdanan mo di ako magtayma. Na katangdanan mo yung malakul maut, bangkaw dumatong ning kamatay. Katangdanan mo siya. Di mo siya katangdanan. Ako na inilong niya, hindi magtayma suhol. Nalong ni ikaw yan, malakul maut na kaulong niya, bunal tuod long ni Daud. Paidan anta malakul maut. Bunal tuod ni ikaw yan, malakul maut. Kala naam, long niya ako na ini malakul maut. Kala ataytani walam astaid ba'ad. Long niya, kala, long ni Daud, alayhisalam, ataytani walam astaid ba'ad. Di matungko mariway ron pa ako nakapag-ready. Way pa ako lang yan nakapag-ready, kawaan mo na ako magtuig. Patayon mo na tuya kulong niya. Kala ya Daud. Inagi si malakul maut, o Daud. Ay na fulan karibu ka. Way pa kulong niya nag-ready. Ay na fulan karibu ka. Hauno na lang niya ipulan. Hikuan niya tulong niya. Amon kakilahan mo lasya. Mauno na. Inatin niya, way pa ko nakapangawa pangadyan, ikaw, ako. Hauno na yama mo, yapo mo, yung mga lasya mo. Hauno na sila. Hauno na sila biyaon. Di ba yun sila nawapat na, nakauna na rin ka to? So ikaw, ako, buhi pa ka, way pa ko nakapangawa pangadyan, biadtoin maksud si malakul maut kay Daud, ay na fulan, karibo ka, hauno na ikuha na mong lasya mo. Ay na pulan jaro ka. Hauno na hipulan. Amon kapit bahay mo la. Harig bahay mo. Hauno na yan to. Di ba nawapat na sila? Pagos imian pa kulong mo ikaw nakapag-ready? Way pa ko nakapaghanda? Ha? Na, mga tayo mangod ko kami Islam. Inyad to kakawaan ta pangadjian. Daran kita magpakakita. Daran kita magpakakita. Facebook. Pagpost, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagpost, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tagna ikaw ay magpakawas sa simpos yan to. Pagbalik yan to, ikaw na inikapos dito sila na magyan kay mo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunal to, ding kami ni Ray nga Allah, magbalik na kami madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tayo mangod po kami Islam, ing kamatay ini, wayroon, ha? Di na to kay ngatan bangko, no? Amuring kay ngatan na to ing kita niyo ni mapatay. Amuring kay ngatan na to ing kita niyo ni mapatay, hangkan mga tay mangud po kami Islam. Bang kita niyo ini mapatay ra, ando uminang kita niyo ibadat, ay naman kita niyo magtugas pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay naman kita niyo amon mag-reason long ya biadto beni surrender na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suko na kaw. Surrender na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, wayroon bang muadya tiyali, wayroon kaw karapatan sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon. Dungog kaw. Aung painikis sa hambuk. Hambuk Sheikh Abdullah Ibnu Adham. Uning kisa ni hambuk nag-lecture siya hambuk adlaw, nagmuhadara siya. Nagdeal siya pangadyan. Inari niya subay kita niyo long niya, matawag-taw nagdurungog doon. Sin lecture niya. Nakinelong niya, subay kita niyo long niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo long niya huminang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo long niya magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ni'mat Diyos niya kato. Sumumba kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, magsukol kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, huminang kita sin ibadat katantan di akan kato sin Allah ta'ala, lumayo kita niyo halyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nainhambo ko sugyat to, nagdurungog sin lecture sin muhadara sin Sheikh. Tiyaas niya yung liman niya. Long ya Sheikh, makajari ako long niya mga subo. Long sin Sheikh, padal. Ito yung niya. Pangasubo ko. Long niya, inaki mo long niya, inilong yung pangasubo ko. Inaki mo kamo,
subay kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita sumumba pa Allah ta'ala, subay kita magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita huminang sindaakan sin Allah ta'ala, subay kita lumayo haliangan sin Allah ta'ala. Di ba amon yan tulongin lecture mo kamo, amon yan tin patunto mo kamo, amon yan tuin yaki mo kamo, long sin Sheikh, oo, impangasubo ko lang yayari. Impangasubo ko lang ya, Hindu'i kami, di na kami sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindu'i kami lang niya, di na kami mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindu'i kami, di na kami huminang sindakan sin Allah ta'ala. Hindu'i kami, di na kami huminang sin lumayo haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, oppositin kuan yaon, inya kisin usog yaon. Hindu'i kami, di na kami sumamba pa Allah. Hindu'i kami, di na kami magsukol pa Allah ta'ala. Hindu'i kami, di na kami minang sindakan sin Allah ta'ala. Hindu'i kami, di na namo layuanin hinang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Sheikh, dungog ka mo marayaw. Hon law niya, hinduan takaw sa law niya own condition. Own condition. Uno lang yung condition ini. In condition number 1, bangkaw, ikaw, iwan ako, tay mangod ko ako Islam. Ikaw, iwanay na ako, dungo ka in condition ini. Makadyarin ako, di na magtagipon pa Allah. Di na huminang si ibadat pa Allah. Di na magsukol pa Allah ta'ala. Di mo na layuanin in mga kataliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In condition, number 1. Ignakaw rin diha dunya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang kaw dunya mo. Pagos dito kaw maghula dunya mo. Number 1. Hinang kaw dunya mo, was dito ka maghula para di ko na magpakialam kay mo. Na makahinang kaw dunya mo, di ka makahinang sin dunya mo. Ingkatanin Allah ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan singkatan alam, Tuhan singkatan dunya. Ninikarwan niya lang niya, uno pa, inikarwan niya. Lawag kaw pagkaon mo, ayaw kaw kumaon sin rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo kaunay bukas sin Allah ta'ala. Allah ta'ala yung naginang simbukas. Ayaw mo kaunay mga ista sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo kaunay mga prutas, mga bungang kahoy sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo pagkaunay yan. Hinang kaw bukas mo, hinang kaw ista mo, hinang kaw mga prutas mo, bungang kahoy mo. Ayaw ko magkaon. Uno pa, ayaw mo pag-inumin tubig sin Allah ta'ala. Adlaw-adlaw ko kimakaon sin rijiki sin Allah ta'ala. Di misan ko mag-ibadat. Timisan ko mag-ibadat, timisan ko magsujud pa Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw mo kaya kaunin rijiki sin Allah. Biubusan ka kabuhi sin Allah ta'ala, di ko mag-ibadat. Na, no siya pumapagkaon niya. Inkatanin ni rijiki sin Allah ta'ala. Uno pa, tinikato niya lang niya, lawag kaw lukal, bang dumatong ni malakul maut, amon yung pag-istorya ang takay na, amon di niya kaw makadto, di niya kaw kaigan nyawa si malakul maut. Lawag kaw tapukan mo, di kaw kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wang kaw di na mag-ibadat. So, lahat ingkatan yan, impossible. Impossible pamano siya. So, bang impossible da kay mo, di mo ramay ng ingkatan yan, surrender na kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtagipon na kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na takariin ikaw magdanapas. Sabang kaw nagdarana napas, ampakaw, mga pa Allah subhanahu wa ta'ala, dilan na kaw kabuhi, usog kasay, nagdarana na kaw napas, wala yuakhirallahu nafsan, di na kaw dilan chance in Allah subhanahu wa ta'ala, idha ja'a ajaluhum. Bang dumating nain, kamatay. So mga tay mangod ko kami Islam, mura-murahan, nakakawa kita niyo pangadjian, sin pagsadya na to, sin luto na to, adlaw mahuli, alhamdulillah, nagsukula po kay katuan, Sheikh Muhammad Zakaria, alhamdulillah pag-invite maripa kuanini, alhamdulillah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين.